I kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wo pat ye ki video hau new channel hakani ke video kwa open snyaw chapi wayap hado aspa prapau prangut ki bro way mynsoo dang tam chi hajar ngut hadien wayatan ra li teli kiral hakawi ne ki jela kari India hawakam te hewan ini wajia way kamon jia I te ton pat iya kani ke video hado wakot kanang wayaw tip iya wasakhet te chua wo sedang icha I video lada em la perdi yang I ki wampu em udep uya subscribe your new channels nya ba ye subscribe we ngat how to bell we em haitu kanang we yo pten cho phiu yo ye ki video wa thame te ton sedang icha I video Iwi ni ijia wasnyaw ma iwaman le iwasnyaw war ai hadu kate iwada jia habala sur ka jilla Odisha hei wada mduna ya arspa prabau prangut ki bru wayap waidang tamchi hajar ngut ki mynsoo hadien wayatan ra li teli kiral hakatu kasni tho ding hei porjan met kani ka accident ko wada penpar yang create ya ki wabon daman ko ka accident wajur tam namo ka deadliest real accident hapo kari hadien ini ijianai liang u Prime Minister kari Narendra Modi dalai paj uya ini itha wajia kamni we dalai paj ule ye ki mynsoo ki wa em hapo isumar haki hospital wa em hakotak hei yeto wakili teli kiral wa accident kentup ki ye ka Bengaluru Howrah Superfast Express the Shalimar Chennai Central Coromandel Express wakawi karel kitiar lane ye ilaw ong wa ar teli kiral to ki wakit bru namo ki passenger train kat wakawi wanto karel kitiar namo ka cargo uwi ni kinong malas ngi uwamut wo la chachanai uwa da chong da kawi ni kini kiral wa accident we kate to ka Coromandel Shalimar Express da penyu uye ikha wa mynsoo depte ong uwa heipor wajia I waro ijaj wa kiwin we nei te wandasnya uwa kala kani karal sa uwi wan u passenger uwa da layap tang uwa da mynsoo haki wa bon ki benta kamet yong o da ong uwa o dang bang thiap ha u heipor wa kala kani karel wa chong u we da snyaw he uwa em chipau khasan ngut ki bru wa or dep tengat ki o da ong cho uwa hadien wada mi unakani karel da yu uwa em ki kti ki kjat chaitu chaini ki wada tkun kat wada em ki bru ki wada tkut kti tkut kjan we da yu ule wa em ki dur khamat ki wada khet ne khosne sa uwi wan ubru uwa layap hina ini ijia da ong u wa ampujo yu uyakam ini ijia we uyai kan mo uki we myi de uki umling hejing im yong o nei bha ki bru wayap yu lakam wam to de ki bru kat wada bon waraki we yu lakam wayap khlam kis ir hathauris ir namo hapham nei liang uwa ektin ka railway da ong u wakam waman kate da dep ki wo pen lai lut ne le ya ka rescue operation heyeto wakitu ki wacha ban ne cha ngat hakani karel we iwadang sa to sadu wo penchna pen miet hi ya uni usarok rel uwada jet na ini wajia nei liang u minister ka railway wanda ong uwadau thung ki da ka high level committee yo takit ya ini wajia we nei liang yong o depan bena ule wo I yarap chipau lak tangka chakiman yung yong kitu ki wayam ar lak tangka nei benta kitu ki wa mynsoo jor kat wasan pau hajar tangka won ya kitu ki wa mynsoo malu mala nei liang u mantri rangba ka jilla Odisha u Navin Patnaik depan bena uda ka one day state morning nei benta ini iwajia nei liang u mantri rangba do kari Narendra Modi le depan snyaw u ye snyaw si hajrong kani ka accident ka wada chim ye mensin yong ki wabon de wapan bana le wo E yarap ar lak tangka chakiman yung yong kitu ki wayam we san pau hajar tangka won ya kitu ki wa mynsoo na ka PM National Relief Fund hadien ini ijia da pendam ne cancel hado so pha phra teli kiral nei laluti da pen uin le phau khande teli kiral we da pen sange chipor ye chipau teli kiral ini ijia warok to iwada jia haka Howrah Chennai main line hak Kharagpur division ka South Eastern Railway kani daman ko ka khubor wasnyaw si bhaya kari India khamtam ya umantri rangba do kari Narendra Modi nei bha dang nin wat kasngi sajan mut uwo lai wa ya ka wi karel wathame ka waspit bha ka wa ong kile ka high speed train we ka te to ka one day Bharat Express kamchi benta wo pen he pen ksan ya ka railway network hapo kari tang wakat wada jia kamni da hap lai ucha ini itha wajia kani ka accident ka waman le ka deadliest accident kari India kam wo pen kan mo waka largest transport means kari India to ka railway we da em dang tam khat le million ngut ki passenger walai luti man kasngi te khaddo heyeto won wa idaw namo kamon jia ini waro
Empuye ki upentikna hado kate.